by significant people in my life who are of different ethnicities. I hear the beautiful sounds that my forefathers composed and performed. I wear the intricate attire that my mothers created and wear with pride. I dance with grace and by the way my ancestors lived in the past. I am brown-skinned and my mind, my heart and soul hails from the mighty Pacific Ocean. I am a proud Pacifica woman and with energy, spirit and mind I tell my story through my music. Vinaka Vakalevu. Famalo to Miss Bowes Fashion, Yeluana Susana Vivita. Tawako heni ki feauhi fikatata. Miss Villa Isadora con Mele Lupe Vet. Eu tau whao whea tu pehe taimini i he tātā tuko programa e whea whini e hake pe koia ko hono whawhiloa ki atu e ni Pele Lupe Vete. Ma ke he eki palemia ko hui mana o si mea eki palemia ka koe pehe whake kau whakamau pa mo ki mo tolga tau peku mo iheni mga minista ke he pa pehe whake ki he kau whea hui. Ko fia pito e whangamale e kani ke whahoka te taleniti ko lea tata pe ko hui ko pe e hala pa ko vale he ta olunga pa pehe whake he hiwa. Ka ko fie he taim na maa whangamale e kani na whakaukau pe ko hānai ha whaunga te ulawa o tokoni ai ke whanua ka tongani ta lava ke hiki hake mo ngahi loto pa moha visione ke he kahau o tongani. Ko e ka veinga te ulawa ke he ahoni ko tonga masani pa mo uhinga e tonga masani. O ka he taimi tau ngawha peo whakaukau ki ngahi mea tau whaofofa ia ai pa tau laukau aki. Ka kau tui ka whaofofa tau whanua, ka tau pole aki, ai ngahi palopale ma o kuhoko, peo mo ngahi whaunga e lawai ke tau solo vai he ka hau.
Ko e kawenga te tanoa ke he ahoni, ko e mo ulelei whakaata mai, pe ko e mental health. Mo ulelei ko e whakamamahi whakaseksuale, pe ko e sexual abuse. Te apehefa ke he whaito o kona tapu, pe ko e drugs. Pe mo ngahi whonga e lawa ke tau toi lelei ai. Ka pau te kai ke mo ilo, ka toka taha I he toka wha ka toa pe I tongani, or 25% of everyone, o pau ke nau whau I he whakamamahi whakaseksuale, o wha whau I he toka taha I he nau whamili, o nau lawa whahoko hangahi me ata e tau ke he whanau iki, ki mua pe nau tau taha nima. So 25% of all of you are bound to be victims of sexual abuse before you even hit the age of 15 in our Tongan communities. Pako tui ka mea ke mau ke tau whakaukau, te anga whewheha tau toi whaiange lelei ange, he ka taimi te tau whakalelei e palopale mako ia, ko tok masani a tongani. Pako e ua, ko ata mai mo ui lelei, pako lelei whakaata mai, pa mo e whaito o whakakona tapu, ko whangita mai ki iki ko ni, ko e ka haui a tau whanua. Pako e mo ui lelei whakaata mai, pako e mental health, ko tau suicide rates I tongani, ko toko fitu, 30 people of 100,000 are bound to commit suicide. Pag nau tāna kita, ka uhi ka ngahi mamahi o koko ke nau tori api. Ka kapau te mo mea mai ki muak mahu inga ke tau, ke lele e tau ka hau, ka uhi gai ha kau ngau e whapule anga, hok nau, ke lehi ha ke ki nau tore nau ke hoko ka whanau iki, pa pehewa ki hangai whaiako, pa mo e tamai ki iki. This is our future. In front of you is the real Tonga Masani. They are our future. And if we don't set our examples today on who they're supposed to be, how will they grow up to see a Tonga Masani? And when I look at our judges, I think that all of these kids can become just like you guys. If we do the right thing and if we nurture them the right way, and if we teach them at home that it's okay to talk to us if we have issues. It's okay for them to come to us without us making it a taboo for our culture to not talk about the issues they have in their daily lives. For all of us to work together to make a better Tonga so that way we could truly be Masani and nurture our kids to become the future leaders of this nation. Because before we know it, we'll all be old, and these are our future leaders here, and that we should teach them what is right. Tukua ha mo fuhu o kai ke masania, o whemau ke mo wanga lelei, and make your parents proud, and no more school fights. So cheers to Tonga's future. Tonga Masani. Afatu. This. Taleniti whikatataha ia o e whiawhini, pia mo e taleniti ko e Leana, e whakahoko atuia e Mele Lupe Vete, ko e whawhawhonga ia o e Miss Vila Isadora. Tau me kakato whoki ki he whiawhini, pia mo e taleniti, pe ko e pongpongini nai, aia o ku toe ai toko wha, pia tau kakato e whiawhini, pia mo e taleniti. Ka taki ka tau tautani mai ki e Funga Stacey I he Houani, whafunga I ko e Miss Tonga Tourism, paspasi mai ko ane ofa polo pe amhono taleniti. Tau o si whakawhiawhia tu pe tau mui e tau porokalama. Tau tui pe ko e kono ku kaka mai ki he Funga Stacey e kau tāmea ko ia e te mata. Ku to'o mai pe mo kumete. Ai ko e taleniti hoko o ia. Kei whatawanga pe tau porokalama, tau kei whelonga klelei pe mo ki mo tolu. I he pongpongini.
o e pong fo wen go tau fono nga he dai mini ai ko ta hane nga fiau hi lo ta he mama ni lere a ho wa lere ane afi pa to lere a ho ni Sianga na travel. e No wa fa Africa adilo store. ai ko e mara ke ni ki tau hoko ta to luia ki he Miss Tonga Tourism o mi se ne takmama da ai ni ko ane ofa pulu Oholei Resort. ko fine mui peni na Miss takmama ta ko ia ha pai ko nu to e fononga mai peo to e pobo be me Miss takmama ta fa lu fua I o ko hoku le veni nā wau, ko e wheta aki molua i pēpea mo i kawha, tohi ki ai e pot ngau e ko ia ko lau kau a ngā. Pea pē whoki ki o topu ae, o whamo fiswisi a kieni e tohwe, pea mei he whātua niu ko ia o i hala a hanga. Ko e au whangatuku ko ia te unga, ko e wheta aki, ai au tāini pea mo haha, ko hoku ako naki, pea ko e kawha polo, ko e vilohi eni, o e mo ui lo tolu o whi kōkake i. Pea koe matai tofe, koe ngei a whungania o hoku tonga, ke ngingila masani o hange koe tama o e kariloa. Ai au nau tui whakatahaini koe whepiki uma aki o hoku talkalai whare ki e kaha u. Koe koloa whungania ni e tonga koe whamalo. Whawapa atu, pea mo e talamonu ki e toinga e kau whia au i whimis hei lala ki e tau ua whetaha walu. Mei he Miss Tourism Tonga, Miss Ane Ofa Pulu, ka taki o paspasi mai. O ko kore ke u whamalumalo atu e tā lau whaki kua mua ki. Ka tā ke whakahoko atu e tare nito e whinemui une whafufungai ai Miss Takmamata Ane Ofa Pulu. Ko tare nito o ane, ko talangofua o tariangi. Pea tuku hono loto, ka tari hapai ke whekau. Pea ku whakafotu ngai e whaiva posipi. E anga tango, pe ko ewa tangata kia whine mui tonga i aho ko e. Io ko tare nito e Miss Takmamata ko talango fua o whakafou e ulunganga, mo e ouau mo malu whakatonga ko ia ko e whaikawa. Ko e poni, ko tuuta e whanonga. Ko ura ura kakari. Ko klere mai, ko rea whainga maari. Ke o mea lau moho koi, ke paru ha mau kawa, mo whakahau ka te whanonga. Lenei, moho koi, moho koi, Kawen, teu, ke paru e kawa e kau tangatani. ok lele. Mo mea mai ko se ono tare niti ia, ko e talango fua mo tari lerei, pea mo tari ko au ki e taimi ko toa pē. Hange e si alami kua teu ki a whei laulau. Ko e Miss Takmamata ia. Ko tahai o wau whakatonga ka au whakau ke mōri atu. Ko e ni kua ngahi e kawa. Ia kua whakatau atu ki e kau whaikawa. Ko kamata ke nau mawhana, pia ko kamata ke nau rea mo oni o hangeha polo talaloto. Ko ia kua whakakaukau e tangata e wā, mahalo ko taimi ke whakahoko a se ono whanonga. Ko ia ni a whii whoki ko e posipi ko e hau pe tangata mo ono whanonga, pia whakautu atu ai whewhine mo ono whatongia, ko ono tari o e whanonga, pia koe ai pepa mo ono kaulangi tua.
Neongo hamea ke fefe. Ako e talango funga. E fai pe wau ki he mate. Io. Koe mari e fai. Mokoi! Tu wakatalu. Moto Paspasi mai. Mistonga Tourism. Kata hika kita kata ikon mui. Te Paspasi me fok mo te mata milo mai viti malo opito tokoni malo popo ki he taleniti ko ya to e pe tolu. Ta hoko he ni ki Miss Langakari oi vai ko puna.
Primrose Marikamu. Contestant number 13 for this evening, ladies and gentlemen, for this morning, Miss Langakali Oevaikopuna, Primrose Malekamu, and her talent for this hour is contemporary dance. The theme is empowering women in all aspects of life. Ladies and gentlemen, let's welcome Miss Langakali Oevaikopuna, Primrose Malekamu. Koe taimini funga seisi koe e kau whawhine unau teunga hina tawala lokeha pa koe Miss Langakali Oevaikopuna ni oku hao mono fo kofu ngingila si queen pea oku mini kai puti ngingila ange hafo i are beautiful. teunga disco. You are worthy of love and affection. You are never too much. You are always enough. You are the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. Worth more than numbers on scale, the likes on your selfie, the hair products that you use, or the shoes you wear, more than price tags of your clothes. Your worth surpasses all earthly things. You are loved, and you are worth dying for. You are powerful. You are strong. You are capable. Your responsibility is to find that woman and set that woman free. Please, don't you ever forget of who you are.
tale ni ti e pe ko disco. Ko ia ni una whahoko po e tonga tangata e toko ana toki hu mai me he tua Stacy. Now disco. Moto e paspasi mai Miss Lankari o e vai ko puna Primrose Marekamu. Toi be ua. Ko e taleniti ai Miss Lankari ko e vai ko puna Primrose Marekamu. The 13th contestant there we've just witnessed with contemporary dance. Miss Langakali Oevai Kopuna, Primrose Malekamu. We have 2 contestants left for the last judging event for this evening, the 3rd judging event with talent. And as we are preparing for our second last this evening, once again, ladies and gentlemen, these ladies, the 15 contestants on Talent Quest, are judged based on their costume appropriateness, originality pertaining to the talent and costume together, the natural ability as presented in her performance, the quality of presentation, entertainment factor, appealing to the audience. I believe we are ready for our next contestant, number 14. Welcome on stage, Miss Aproxis Tonga, New Zealand, Kalo Lokotui Funganitao. Paspasi mai ko Kalo Lokotui Funganitao, Miss Aproxis Tonga, New Zealand. Piamohono taleniti. Kalo's multi-talents tonight is a showcase of her daily routine as a young Tongan woman growing up in a multi-diverse nation known as the Land of the Long White Clouds, New Zealand. Exposed to music and dance of all types, she hopes to share this with the people that she adores from the Kingdom of Tonga. From the Pacific to the Western world, she finds her balance in knowing who she really is and incorporating these various cultures to add excitement and diversity to her life. Her talent showcases how a young Tongan woman adapts to the outside world, but still manages to remain true to her identity. Dua Fatu, contestant number 14, Miss Aproxis Tonga, New Zealand 2018, Kalo Lokotui Funganitao.
tong tong I pe ngahi whakari ari ko ia whirimui ai ana e hula ha moa ha o e pe ke ngahi whanua Pasifiki o e poi e ni nei toki osi ka koe ne whakatata I whoki e ne mōi whakaaho he ne tupuha ke I New Zealand I he ātakai o e takai Pasifiki New Zealand te whoki mai a mono foi golfball Sigwini Funga Stacy pe. Pas pasé mai ko Mr. Proxies Colony dia ko kalo loko tui ngani ka mono taleni ti hono whakaha mai e anga tupua ke koia ai whanau tonga I ngahi ātakai koia I muri. I ono whawhiha naki koia ai tupuha ke pia mo e tau ngahi tala tukua holo kai pehe whoki ki anga koia o tuapure anga. Tau te wat koia ki e tau miss whamuimui ko he whiawhini. Ko kore atuheni ki e kau whiawhine. I'd like to ask here the contestants, the Heilala contestants, if you could all please make your way behind the stage so that after this we will call you all on the stage. The Heilala contestants, can you please make way to the back? Right after the final contestant has her talent, we will call you all on stage as we are preparing for the last talent this evening by Miss Whale Watching. I'd like to ask Toi pe toko ta. O Miss Matatofua. Ai o seni toi whare ari pe ai kau whine mui pe mona tatari ai ki he whakamaapo opo ko ia a hono ui o kau tūki mo ai toko nima I ngai kalasi ko ne tolu na nau whiauhi ai I he whiawhini. Ai koe ngahi whiauhi whoke whiawhini, koe nau ngahi whakari ari, mo e whakaukau hiro ngauhi aki pe ngahi nau whakanatula, tu whanua. Hoko mai ki he teunga matatahi, whaua ki e konga tupenu mita e tolu pe, whainga lanu pena e whakanau tolu, pea koe ni ko whakaosi ni o e taleniti. Teunga uku, koe foi teunga uku o e Miss Whale Watching. I he taimi ko kune kakao ai mai tau wha ko au ai urak tokoni. Toku whiga ua mai bot ngau e mo ui ia. Pe kou pore I taleni ti mo I tau keigo e kou mau. Pe kou mo ui aki. He koku tufakanga malo kamu mea mai ki ai. Miss Whale Watching, o koe ne ki wakareta. O ku tuku mai mo au ko sei mo fu tofu areta lahi ia. O ku tokoto mai be tawhaki. Ai koe whakatata be ne whanonga I ta. Alo e ne wakareta. Help! Help! Isi teunga hupu be. Help! Help! O koe toko taha ku ui tokoni. Ai koe ne whakatata ne uak tokoni. E taimi ko ku whai koe ai matatofu a I tahi. Help!
fihia e su e maka me moto e mai e maka. Help! Help! Tō he tai mini ko si mate toko tahaio kore toko ni. Tuku pe waka ia e tawhaki, kai kakao pe. Ai, Greetings, ladies and gentlemen. I, Siatu Buloto, will teach you all the immediate cares that you must put into action to help or save someone whose life is in danger. This immediate care includes 6 steps. First steps. Check for danger. No danger? Clear. Second step. Check for respond. Sione, che stai bene? Che stai bene? Oh, that means no respond. No respond, everybody. No respond. Third step. Send for help. Mayday, mayday, this is Whale Watching Boat. This is Captain Sia speaking. Can anyone hear me? Over. This is Missy on Mr. Sika's boat. What can I do? Over. Mrs. Sika, please send for help. Please send for help. Over. Fourth step. Check the airway. Airway clear. Fifth step. Check the breathing. No breathing. Last step, 6th step. Start compression. Press to the chest and 2 breaths to the mouth. See ya? 2 breaths to the mouth, please. Repeat this 5 times. If there's still no respond, keep repeating until help has arrived. And that, ladies and gentlemen, are the immediate cares that you must take action if someone's in danger. Malo. Captain Sia, Mrs. Sika has arrived. Mrs. Sika has arrived. Plenty feke momo Amerika masi. Koe ngai e whakaf mo i, tare niti koe ia. DJ, play some music. Jump on the whale, Sia. The whale. Help. Help. Help, we are sinking. Testing. Cái phút tao phán ơi này mùi Sia. As we,
As we await the final... What are you thinking about? As we await this final talent, can I again ask the Miss Heilala? Miss Heilala, can you please lead the ladies backstage? Kataki toi paspasi mai ko taleniti pa o sia Miss Well watching sia I lomi peau tui pulotu pea koe kakato ia o e ngahi peau hi ko ia e whiawhini aia na kau poki ki heni koe Island Creation ka pe poki ki he sarong wear pea tātuku aki ai taleniti koe whakatoa koe ngahi whaari ari ai kau whiwhine e tō tahanima ko ia tūki mua aia kona weipa ka taki. Kona weipa ke kau ko ia I he whiauhi o e weipa ko ia ki e kalauni hei lala o e wawhe taha walu. Taulotonga tautari foki ki he ngahi o la e siaosi e au ku whamapa opa ngawe ko ia e kau whamau mes katui fuaka maa foki e kau whamau he whiawhini pe ka hili ko ia pe pas mai lewa ki e kau atita ki au whangatuku e tānaki koe ngahi māka ki he ngahi whiauhi keke he tolu ko ia I he whiawhini. Ke tō whakamaro I puka nā tolu nā ulama mai ko poupou. Whao ko ai katoa ngā mahu inga koe ni. Pēta tarere te motolu mo ki a mai me apina. Koe hui pe koe ola ko ia oi pōni. Ka koe tai maari e ni e sawa te tau. Tari koe ki ngai whamau. Koe anga penita lawe tō koe I ta kau ke whamau. Koe mata tō whoa whuku ka mata e tai mintongani. Koe mea whawhiwhia, e tau sio hono tōni I koe ia oe ngawe anga koe mata tō whoa. Hange koe ngahi lao na ke lawe kau liriu ane nai ke lai seni. Mo ngai tutu uni hange ne whare ari koe ia olunga he ke whakamo ui. Koe mea whawhiwhia tau sio ki ai oku kau katoa mai pia. Kau whata mai ki he tonga masani. Bevoki e kau mai ko ia me ngai tawhai kotoa o a uen ki e kau mai pe moe mate matonga ke tau kau whataki. Pau pehe moe Masani Connect. Ai kono o ahia api ko ia e wanoa, poloka taha, hoko e kau hala taha, pe koe poloka koloa menge maa. Ke hoko atu o ue ngata peta e meni ke hoko atu ai tonga Masani. Ko laka koe ni ki e whangani akapulu e mate matonga, e to e iloa ngai tonga Masani I mamani katoa. Ai koe laka lahi au pito ia, tau wakai koe ki ai. Ka tau whamama beki kau tamak whaita Tonga Broadcasting Commission, pe koe e ngawet koe ki muri, pe pe hoki ki he tawa koe a Paula moi la tu. Le teo tonga, pepe woke walwhitu koe ni ma e whea maha. Kau ni tau whingawe aki pe tai mena. Sai pe kuke pongpongi pe? Whamalo a tai pe I ho mo ke mea mai tau kau whataha lo tonga koe tau tātari koe ia ki he ngahi ola, pe au ke koe ia e tolu whatonga ian koe ngahi ola koe ni. Koe tuki mua e nima, and this is in random order. We will be announcing the top 5 for each category this evening, the 3 different categories which were judged, the top 5 in random order that is, and as we are waiting the auditors to tally this up, I now ask on the DJ, please play some music as we call on the reigning Miss Heilala, Ophelia Kava, to please lead the ladies in for a catwalk as we await the final tally. Ka taki paspasi mai, I ono taki mai e kau whewhine, ko e Miss Heilala lolo tō ngā Miss Ophelia Kava, kai pē whoki ki e kau whewhine on kotoa.
Koe ni koe Miss Heilala Lolotonga ni ko filia kitiliti kava. Le whanonga mai funga Stacey e taimini ona foi te unga pure tahala nuengenga. Le tawala whau. Whareari ngahi lau hoa pe mei heni. Koe ne whareari whaose ni hono la kanga koe Miss Heilala. O filia, mei koe tau whawhawhua pe, koe taim peheni koe i he whiawhia pongpongi, kai koe taim peheni koe ai whiawhi, koe taim peheni koe ai whiawhi he whiawhi aho ni, e whai ai au whangatuku koe ia, o e misi, e mohono momoi o e kalauni, e Miss Heilala fo'o. A koe ni koe kau whine mui ene kau toe whoki mai ki he Stacey. Koe nau whoki mai pe koe ni o ki whakari ari pe mo whakatatari ai pe whoki ki hono ui koe ia o e hola o e ngahi whiauhi koe ni e tolu na e whakahoko koe ia i he whiawhini. Te koe ngahi whakahoko koe ni o ui koe ni o keiko ha whakahoko ia koe toko nima pe ia. Toko nima pe o tu ki mua. Ko e whakahoko ia te tautoki whanongo pe ai pia mo ange ko lau tautoki oho ware pe he whiawha pongpongi i hono ui. Kau whine mui kātoa ni tō hongfulma anima o e whiauhi o e Miss o e tauni ko Miss Ewa Masani ko mo ui tahi fote ko e ni oku mua mai hoko mai Miss Brilliant Star ko Naomi Fotofili. E whoki ke Miss Tui Fashion ko Cecilia Viriamu, Miss Ha'ano Manu Maake, Miss Whangai Lupe Tonga Australia, ko Luciane Akau Ola, Miss Havelu Rugby ko Tenisia VS Pooi, Miss SNS US Store, Ailini Wakalahi, Miss Lady Maria Tonga Australia ko Mere Setaita Tukia, Mr. Praxis New Zealand ko Lilieta Pooi, Miss Pose Fashion ko Luana Susana Fifita, Miss Villa Isadora ko Mary Lupe Vete, Miss Tonga Tourism ko Hane Ofapulu, Miss Langakari Vai ko Puna, ko i he whiawhini, e whoki ki he Miss ai well watching. Ai ke ko tau kau whakatahai e tau polokalama